kuva isi yabaho kugeza uyu munsi wa none hari indege imwe rukumbi yanditse amateka atarigeze asibangana mu mitwe ya benshi kandi ataranakorwa n'indi ndege yari yose kugeza uyu munsi wa none. Iyi ndege yitwaga Concorde, iyi ndege y'akataraboneka. Birashoboka ko bwaba atari ubwa mbere mwumvise iri zina ry'iyi ndege, ariko munyemerere tuyigarukeho kuko turayivuga mu buryo burambuye. Iyi ndege ni mwumva bavuga ko itari isanzwe, ntuzabyumve nk'amakabya nkuru, kuko ni indege yashoboraga kwambukiranya umugabane ijya ku wundi mu gihe gito gishoboka. Turi buvugeho kubera iki izi ndege zitakibaho, zakozwe nande, zakorewe mu kihe gihugu, ninde wazanye umushinga w'iki gitekerezo, byose byari bitewe n'iki, ubundi izi ndege byazigendekeye bite. Uyu munsi wa none hateganyijwe izindi ndege zimeze nka Concorde zizatangira ingendo zazo mu mwaka wa 2026. Izi zaba zimeze zite, ziri gukorwa nande, ese zo zizatanga ikihe cyizere ku batuye isi? Byose wakwibaza kuri ibi bisiga byataziriwe akazina ka misile zitwara abantu. Turaje tubive imuzi n'imuzingo. Iyi ndege yiswe Concorde yakozwe mu mwaka wa 1969 nibwo yagurukijwe bwa mbere, ariko icyo gihe izirenze cyari gisanzwe kizwe nk'indege. Yamaze imyaka 30 yose yogoga ikirere nta makemwa, nta mpanuka ndetse nta n'ikibazo cya tekinike ihuye nacyo. Ubusanzwe Concorde yakozwe biturutse ku bufatanye bw'amasezerano yari amaze gusinywa hagati ya leta y'Ubufaransa n'Ubwongereza. Nibwo bwa mbere ibihugu bibiri bya rutura byari bihuriye ku mushinga nk'uyu uremereye nyuma y'uko bitacanaga uwaka. Concorde yakozwe n'inganda ebyiri arizo Seed Aviation, nyuma yaje kwitwa Aerospatiale, ndetse na British Aircraft Corporation, kugira ngo wumve ko iyi ndege yari yihariye ikimara gukorwa yemerewe kugurwa n'ibigo bibiri gusa bitwara abagenzi. Icyo ni Air France cyo mu Bufaransa na British Airways cyo mu Bwongereza. Iyi ndege nubwo yari y'ubucuruzi yagendwagamo n'abakire gusa. Ibi ni ukubera ko itike yayo yahendaga birenze urugero, ahanini bitewe n'uko yakugezaga aho ugiye mu kanya nk'ako guhumbya. Uretse n'ibyo kandi muri iyi ndege habagamo serivisi zidasanzwe byatumaga itike yayo ihenda bikomeye. Nko mu mwaka wa 1997 hari urugendo iyi ndege yakoze kuva New York muri Amerika ijya Londres mu Bwongereza, aho itike yari amadolari 7,995 angana n'ibihumbi 12,900 nasaga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya rero yarakubye inshuro zisaga 30 ku itike y'indege zisanzwe. Kugira ngo indege isohoke byaratinze kurusha uko byari biteganyijwe bitewe n'akayabo umushinga watwaye indege ya mbere ijye hanze. Ibi rero byatumye umushinga udindira ngo haboneke amafaranga. Ikindi kwari ugushaka imihanda yihariye y'iyi ndege izanyuramo. Ibi ni ukubera ko bitewe n'umuvuduko uhambaye iyi ndege yagenderagaho ungana n'ibirometero 280 mu isaha, yatezaga urusaku rukomeye cyane ku buryo itagombaga kunyura mu bice bituwe cyane. Ubusanzwe umushinga w'indege watangiye mu mwaka wa 1950 biturutse ku bagabo babiri, Arnold Hall na Maureen Morgan. Bari bafite igitekerezo cyo gukora ikintu gitwara abantu ariko kikagendera ku muvuduko urenze w'ibindi byose. Iyi ndege bivuga ko yari kubye kabiri umuvuduko w'ijwi. Akenshi iyi ndege yakoraga ingendo zambukiranya imigabane, ariko cyane cyane ibihugu nk'Ubwongereza na Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza, kuko ariho honyine yashoboraga kuguruka ntawe ibangamiye. Iyi ndege rero ibyayo ntabwo byaje kuramba, kuko mu mwaka wa 2003 yaje gucibwa mu bwikorezi bwo mu kirere bwo gutwara abagenzi, ndetse hafatwa umwanzuro ko itazongera kugurutswa na rimwe. Impamvu zo guhagarikwa ntizivugwaho rumwe, kuko benshi bavuga ko yagambaniwe abandi bakavuga ibindi, ariko ihagarikwa icyo gihe byavuzwe ko ari ku mpamvu z'umutekano w'abagenzi bitewe n'impanuka ikomeye yari imaze gukora. Mu mwaka wa 2025 Nyakanga, indege ya Concorde ya Air France yari ihagurutse mu Bufaransa ku isaha y'isa 6 z'amanywa yerekeza muri Amerika. Yakoze impanuka ikomeye cyane itararenga umutaru, ihitana abantu 100 bose b'abagenzi b'Abadage bari bayirimo bagiye muri Amerika mu biruhuko. Ihitana abandi 9 bayikoragamo ndetse n'abandi 4 yasanze ku butaka aho yaguye. Mbasubije inyuma gato, ariko iyi ndege yari igiye gutwarwa n'umupilote kabuhariwe mu gutwara indege witwa Christian Martyr. Uyu yari afite ubunararibonye mu by'indege ku myaka ya 54 y'amavuko. Mbere yo kugira ngo indege itangire urugendo rwayo, umupilote yabanje kuyikorera isuzuma ngo arebe ko nta kibazo ifite. Mu kugenzura neza yasanze moteri ya kabiri ifite ikibazo, bityo ko yagombaga kubanza gukorwa. Mu masaha agera ku 9,000 iyi ndege yari imaze kugenda, nta na rimwe yari yarigeze igira ikibazo, kuko niyo ndege yari yizewe muri icyo gihe kurusha izindi zose zabagaho muri icyo gihe. Ari nayo mpamvu itike yayo yari ihenze cyane kurusha izindi. Iki kibazo cya tekinike cyakereje indege isaha imwe mbere yuko ihaguruka bari kugikemura. Ku isaha y'isa 9:54 abagenzi bari batangiye kwinjira mu ndege no kujya mu byicaro byabo. Saa 10:35 indege yatangiye urugendo. Abagenzi bose akanyamuneza ni kose kubera kugendera mu ndege akataraboneka, ndetse n'umuvuduko udasanzwe nk'uw'igisasu. Iba ariko nta numwe wari uzi ko ari ryo herezo rye ahumeka umwuka w'abazima. Rwari urugendo rw'inzozi rumwe ushobora gukora rimwe mu buzima ukazasigara rubara mu nkuru. Ku isaha y'isa 10:40 nibwo ku munara batanze amabwiriza yo guhaguruka kuri Concorde. Yatangiye kugenda muri wa muhanda w'indege iri ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. Abari ku munara mu kwitegereza neza nibwo babonye umuriro waka inyuma kuri moteri yayo. Bihutiye kubimenyesha umupilote,
ariko ntacyo yari kubikoraho kuko indege yari yamaze kugera ku muvuduko wo gufata ikirere. Icyashobokaga kwari ukuguruka igahindukira ikagaruka ku kibuga, ariko ikizamuka indege yagurutse umunota umwe n'amasegonda 20 gusa ihita isandarira hejuru y'inyubako ya hoteli. Abagenzi 100, abakozi 9 n'abandi 4 yasanze ku butaka bahise bahinduka ivu mu kanya gato. Yari impanuka iteye ubwoba mu mateka y'indege kugeza n'uyu munsi wa none. Nta muntu n'umwe wigeze amenya icyaba cyarateye iyi mpanuka. Yari impanuka y'akasamutwe itaravuzweho rumwe mu batuye isi. Muri Concorde 20 zari zarakozwe, 8 zari zifitwe na sosiyete ya Air France, izindi 8 nazo zifitwe na British Airways. Enye zari zisigaye zari zikiri mu bubiko zitaratangira ingendo na rimwe. Hakoraga 16 gusa. Nyuma y'impanuka bahinduye amapine n'ibindi bice byazo, maze Concorde bayisubiza mu kirere. Ariko abagenzi batangiye kugabanuka kubera guhahamurwa n'iriya mpanuka yabaye mu mwaka wa 2025 Nyakanga. Iherezo rya nyuma ryabaye ku 24 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2003, ari nabwo Concorde yakoze urugendo rwayo rwa nyuma. Impanuka imwe gusa niyo iyi ndege yakoze. Ibi byatumye yaba Air France na British Airways bahita bahagarika Concorde zose bari bafite, bavuga ko bazongera kuzigurutsa zibanje gusubirwamo. Ahari habaye amakosa. Icyakora iyi ni nayo mpanuka ikomeye iyi ndege yari ikoze mu mateka yayo, ari nayo yonyine yakoze. Concorde zakozwe ari 20 gusa. Nyuma yo guhagarikwa, izisigaye zikiri nzima zahise zijyanwa mu nzu ndangamurage mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Amerika n'Ubudage, ndetse abantu bajya kuzisura kugira ngo bamenye amateka yazo. Ubu noneho nyuma yuko hakozwe indege idasanzwe ya Concorde ihuriweho n'Ubwongereza n'Ubufaransa, ikamwe mu ndege ebyiri zihariye za supersonic zashoboraga kugendera ku muvuduko ukubye kabiri w'ijwi, zakoze ingendo zitandukanye kuva mu mwaka wa 1969 kugeza mu mwaka wa 2003, ariko kuzigendamo bikaba byari bihenze cyane ku buryo bitigonderwaga na benshi, ndetse ingendo zazo zikaba zari n'icyago ku busugire bw'ikirere. Boom Supersonic yongeye kubyutsa inzozi za Concorde zari zimaze imyaka hafi 21 zitabyutswa. Iyi ni sosiyete ikora indege zihuta cyane zishobora kwambukiranya imigabane mu gihe gito cyane. N'ubundi ni indege ziba zishobora kugendera ku muvuduko urenze uwijwi ubwikube burenze kabiri. Intego yabo no gukora indege zishobora gutwara abantu mu buryo bwihuse, zigakora ingendo hagati y'ibihugu bitandukanye mu gihe gito kurusha indege zose zisanzwe. Iyi ndege zaba ifite ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko w'ibirometero 2695 ku isaha. Biteganyijwe ko izatangira kogoga ikirere mu mwaka wa 2026 nk'uko bitangazwa na Blake Scholes, uri mu batangije ikigo cya Boom Technology gikoresha izina ry'ubucuruzi rya Boom Supersonic. Yagize ati, wenda turatsindwa cyangwa se duhindura isi. Ahagarukaga ku kuba bagiye gushyira iherezo ku mbogamizi abantu bakunze guhura nazo muri gahunda zabo za buri munsi, cyane cyane mu ngendo zo mu kirere. Kuva mu myaka za 50 na za 60 ntabwo hongeye kubaho indege zihuta kurusha izihariye zakozwe muri iyo myaka y'1950 n'1960. Ariko Scholes yiringiye ko we n'ikipe ye ibi bagiye kubihindura insigamugani. Yagize ati, iki kibazo cy'igihe nicyo gikomeje kuducura bufuni na buhoro. Twizera ko ari ikintu cy'ingenzi cyane kuvanaho iyi nzitizi y'igihe. Iyi ndege yihariye biteganijwe ko yajya itwara abantu babarirwa hagati ya 65 na 88 ku ikubitiro, ikazajya ijya mu byerekezo bigera kuri 500 kandi nibura ikihuta inshuro zirenze 2 umuvuduko indege zihariye zari zisanzwe zikoresha. Ubusanzwe urugendo ruva New York rwerekeza i Londres rwatwaraga amasaha 7 n'iminota 27, ruzajya rumara amasaha 3 n'iminota 15 gusa. Naho ruva i Los Angeles muri Amerika rwerekeza i Sydney muri Australia rwamaraga amasaha 15 n'iminota 9, ruzagabanukaho amasaha 8 n'igice. Scholes avuga ko kuvanaho iyi mbogamizi y'igihe bizahindura ubuzima bw'abatuye isi. Ahagira ati, abantu bazahindura aho bajyaga mu biruhuko, aho bakoreraga ubushabitsi, ndetse n'abantu bashobora gukundana cyangwa kuba inshuti magara. Ibi abishingira kuko ikibazo cyo kubonana mu isi kitazaba kikiri kidobya biturutse ku mikoro cyangwa se igihe. Yakomeje agira ati, turashaka ko indege ya Supersonic ikora amateka hambaye, ariko kandi kuyigendamo bikaba byakwigonderwa n'abantu benshi. Ziriya za mbere wagendaga wishyuye akayabo k'amadolari 12,000 wagereranya n'ibihumbi 20 muri uyu mwaka wa 2024. Biriya si urugendo, ni ikintu umuntu yakora inshuro imwe mu buzima bwe. Twe dushaka ko umuntu yajya agera aho ashaka hose ku isi mu masaha 4 kandi ku madolari 100 gusa. Izi nzozi ziswe iz'amasaha 4 ku madolari 100, 4 hours on $100. Scholes avuga ko ari iz'igihe kirekire kandi zishobora kuzamara ibiragano 2 cyangwa 3, ari agahigo kataravanwaho. Ese Concorde kukihagaritswe nyuma yo gukora impanuka imwe gusa? Yaragambaniwe nk'uko babivuga cyangwa nagakosa gato k'abenjeniyeri bakoze batuma ihirima nabi n'impanuka y'akasamutwe irutwa no kurota inzozi mbi? Ubundi nkundura y'imishinga nk'iyi rutura yo kubaka indege zihambaye zinyanyagira ikirere nka kibona umwe yatangiye mu myaka ya za 50 na 60. Muri iyo myaka ubwo intambara y'ubutita yari igeze ahakomeye, Abanyamerika n'Abarusiya bari barakataje kurusha abandi bose mu mishinga iremereye nko kubaka ibyogajuru bijya mu isanzure. Nyuma y'uko Abafaransa babonye ko basubiye inyuma, biyemeje guhindura ikijyanye n'ubwikorezi bw'abantu mu kirere.
ubundi bakongera umuvuduko w'indege zari icyo gihe. Nibwo bagize igitekerezo cyo kubaka indege yo mu bwoko bwa supersonic. Uyu mushinga ariko si bo bonyine bawutekerezaga gusa, ahubwo no ku ruhande rw'Abongereza bari bawufite. Maze mu mwaka w'1969 basinyana amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ngo bubake indege imwe idasanzwe, kuko nibyo byari byoroshye bitewe n'akayabo k'amafaranga uyu mushinga wagombaga gutwara. Izina Concorde ryatanzwe na General de Gaulle, maze bibanza no guteza impaka mu Bongereza, ariko byarangiye nabo baryemeye. Ubundi bagabana imirimo, umushinga wo kubaka indege uratangira. Muri kiriya gihe kandi n'Abanyamerika iyi nkundura yo gukora indege zinyaruka cyane bayijemo. Bari bafite gahunda yo gukora indege zigendera ku muvuduko w'ijwi, harimo iyo bitaga Rocket Air 2000 ndetse na Boeing 2707. Abarusiya nabo kandi bari gukora indege bise Tupolev Tu-144. Dushobora no kuvugaho gato iyi ndege y'Abarusiya Tupolev Tu-144 niyo ndege nini cyane mu ndege zose zagenderaga ku muvuduko w'ijwi, les avions supersoniques zose zabayeho. Ikindi yari yihariyeho yonyine niyo yagenderaga ku muvuduko uri hejuru cyane, kuko yagendaga ku birometero 2400 mu isaha. Kubera ukuntu yajyaga gusa na Concorde, Abanyaburayi bashinja Abarusiya kuba barabibye umushinga, aho byatumye Abanyaburayi bayita Concordisk kugira ngo bumvikanishe ko ari Concorde. Gusa ntaho zari zihuriye uretse ibintu bimwe na bimwe izi ndege zari zihuje. Umushinga wo kubaka Tupolev wasohotse mu kinyamakuru mwaka w'1962, maze batangira kuyubaka tariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi mu 1963. Inama y'abaminisitiri imaze kubyemeza. Muri gahunda bagombaga kubaka indege 5 mu myaka 4 zo kugeragerezaho. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1968 nibwo indege ya mbere ya Tupolev yinjiye ikirere mbere y'amezi 2 kugira ngo Concorde itangire amagerageza yayo. Tupolev niyo ndege ya mbere itari ya gisirikare yabashije kugendera ku muvuduko w'ijwi. Iyi ndege yakozwe n'uruganda rwa Tupolev Design Bureau rwayoborwaga n'umusaza Alexei Tupolev, umwe mu nkingi za mwamba z'Uburusiya mu bijyanye no gukora indege. Nyuma y'igeragezwa hakozwe indege 16 gusa zikorwa n'uruganda rwa Voronezh Aircraft Production Association, ari narwo rwakoze indege ya Perezida Vladimir Putin agendamo yitwa Ilyushin Il-96. Iyi ndege rero hari byinshi yarushaga Concorde, harimo ubunini, kugendera ku muvuduko mwinshi, kuko niyo inagifite ayo mateka. Gusa nayo ibyayo byaje kurangira nabi ubwo yakoraga impanuka igasubizwa muri mizi, ari naho zose zibitse kugeza uyu munsi wa none. Abanyamerika bo ku ruhande rwabo babonye bizatwara akayabo k'amafaranga menshi kandi batanafite ikoranabuhanga rihagije, umushinga bawusubika batawurangije. Ibi bivuze ko muri iyi nkundura Abarusiya, Abongereza n'Abafaransa aribo babashije kugira ku ntego zabo. Ari nayo mpamvu Amerika ishyirwa mu majwi mu gukoma mu nkokora imishinga y'izi ndege zidasanzwe zitarongera kuba mu mateka y'isi, kubera ko wenda bakeka ko yangaga guseba imbere y'abakeba bahoraga bahanganye. Muri iyi minsi nk'uko twabigarutseho, hari gukorwa ubushakashatsi kugira ngo hakorwe izindi ndege zigendera ku muvuduko uruta uw'ijwi. Bitewe n'aho ibihe bigeze, hari abatiyumvisha ukuntu bavuga ko isi yabaye umudugudu, mu gihe hari ingendo zigitwara amasaha 18 uri mu ndege uva mu gihugu ujya mu kindi. Iki ni ikibazo kigomba kubonerwa igisubizo mu minsi ya vuba, ku buryo urwo rugendo rw'amasaha 18 rwahinduka urw'amasaha 5 gusa. Ngaho nguko rero ibya Concorde n'ibindi bisa nayo, uko byatangiye nuko byarangiye. Ndabashimiye ko nkurikira, mukomeze mwagura uyu muyoboro ugere hirya no hino ku isi, kandi niba ukunze ibiganiro byacu ibuka gukora subscribe unabisangiza inshuti zawe. Ngende mugira bangati mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.